Šamorinskí športovci aj v lani priniesli svojim fanúšikom nezabudnutelné momenty a veľa radostí. Gala večer Športovec roka 2025, ktorý sa uskutočnil 20. januára v Mestskom kultúrnom stredisku v Šamoríne, patrí vytrvalosti a úspechom, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Zdali sme ho od všetkým, ktorí sú príkladom odhodlania a športového ducha. Grandiózne podujatie organizované Komisiou športu a mládeže Mestského zastupiteľstva bolo venované nielen výsledkom a úspechom, ale aj všetkému, čo k športovému životu patrí. Na úvod sa prítomným prihovoril primátor nášho mesta Csaba Orosz. Örömmel jöttem, és jövök mindig, hisz ezen az ünnepen tudjuk megköszönni azoknak a sportolóknak és a sport körül mozgóknak azt a teljesítményt, amit városunk jó hírnevéért tesznek. 2026-ban fogjuk kihirdetni a 2025-ös év legjobb eredményeit. Polgármesterként mindig büszke vagyok arra, hogy egy olyan városnak lehetek a polgármestere, aki elmondhatja, hogy ilyen fantasztikus eredményeket érnek el évről évre. Somorai sportolók, azok fiúk vagy lányok, nem csak szlovák viszonylatban, hanem Európa vagy világversenyeken is, és később, de vannak példák az olimpián is. Po príhovore primátora bol premietnutý krátky film zo života šamorinských športových klubov. Veď za každým víťazstvom stoja tréneri, športovci, dobrovoľníci a organizátori, ktorí každý deň pracujú pre šport a komunitu. V tomto roku mali rozhodnutie v rukách aj fanúšikovia. Hlasovanie na Facebooku trvalo 2 dní. Cenu fanúšikov získala Corina Ferenci, hráčka šamorinského basketbalového klubu. Program gala večera spestril svojim vystúpením tanečný klub La Suerte, vedený Simonou Doktorovou. Klub sa venuje deťom od 6 rokov s multižánrovým tanečným zameraním. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know she was your girl. Ako samotný život, ani šport nie je len o úspechoch a oslavách. Prítomní si minútou ticha uctili pamiatku Ľubice Naďovej a Márie Dioši, pomocníčok šamorinského basketbalového klubu, a doktora Jána Kiša, ktorí nás v lani navždy opustili. Nominovať mladé talenty za najlepších športovcov roka mohli šamorinské kluby v 2 vekových kategóriách, do 15 rokov a od 15 do 20 rokov. V kategórii do 15 rokov bolo nominovaných 23 športovcov. Tretiu cenu v tejto kategórii získala Kinga Karolina Világi za klub Šermu Šamorín, druhú Felix Világi za Kajak Kánoe klub Šamorín. Na vrchol víťazov sa mohla postaviť Bianka Urge zo šamorínskeho basketbalového klubu, ktorá okrem iného na majstrovstvách Slovenska v kategórii U14 s družstvom vybojovala majstrovský titul. Reč padla aj o mimoriadnych športových úspechoch minulého roka. V júli počas iba 48 hodín šamorinskí športovci získali na svetových súťažiach 3 zlaté a 2 strieborné medaily. Na pódium bola prizvaná Bianka Šidová, ktorá v priebehu roka 2025 niekoľkokrát prepísala históriu slovenskej rýchlostnej kanoistiky, a fitnesska Viktória Čičajová, ktorá v lani prerazila do svetovej špičky. Tenistka Ester Mary, ktorá na univerziáde získala prvú slovenskú zlatú medailu, pozdravila svojich fanúšikov prostredníctvom videohovoru. Na pódium následne vystúpili športovci nominovaní našimi športovými klubmi, ktorí si svojím prístupom a oddanosťou tiež zaslúžili ocenenie. Bola vyhodnotená aj anketa o najlepší šamorínsky tím roka 2025. Spomedzi ich 9 tímov na 3. mieste sa umiestnil juniorský tím klub Šermu Šamorín a na 2. tím U14 šamorínskeho basketbalového klubu. Podľa hlasovania zástupcov klubov a členov športového výboru bol za najlepší vyhlásený florbalový tím Snipers Šamorín U12, ktorý v lani získal prvé miesto na najväčšom a najprestížnejšom florbalovom turnaji sveta vo švédskom Göteborgu. Počas gala večera sme mali možnosť vidieť aj krátky film o hosťovaní anglickej futbalovej reprezentácie do 21 rokov v štadióne EŠTK počas majstrovstiev Európy mládežníckej kategórie na Slovensku. Turnaje sledovali po celom svete milióny divákov a meno Šamorína pravidelne odznelo v prenosoch.
Do vekovej kategórie U20 rokov bolo v lani nominovaných 9 športovcov. Tretie miesto získala Nina Benešová z klubu Budokan Samaria. Na druhej priečke sa umiestnila Rebeka Forgáč z klubu Šermu Šamorín. Športovcom roka do 20 rokov sa stal Alex Gavlider, člen kajak kánoe klubu Šamorín. Víťazov sme samozrejme vyspovedali o tom, aký rok majú za sebou a aké sú ich plány do budúcnosti. Najväčším úspechom bol vlastne ten titul v Göteborgu na Gothia Innebandy Cupe. Je to vlastne turnaj, ktorý má teraz, myslím, už 31 alebo 32. ročník. Zúčastňuje sa ho každý rok zhruba nejakých 500 tímov z celej Európskej únie. Sú tam aj tímy občas aj z Ameriky, občas aj z Ázie. A čiže je to taký akože najprestížnejší turnaj vo florbale, má to najväčšie meno. Chce to samozrejme veľa obety, tak ako každý šport, a veľa nejakého odriekania, aby sme všetko prispôsobili tomu, aby tá forma prišla vtedy, keď to potrebujeme, či už tréningy počas vianočných sviatkov a podobne, keďže na ten turnaj sa cestuje 1. januára. A okrem toho, tak postúpili sme minulý rok takisto s touto kategóriou na majstrovstvá Slovenska. Mali sme pekné úspechy aj na nejakých iných regionálnych turnajoch, ale za mňa toto považujem asi za ten najväčší úspech. Igazából elég nehéz volt, mert nagyon sokat edzettünk a csapattal is, és nagyon büszke vagyok rájuk is, mert nélkülük nem lehettem volna évsportolója, mivel hogy ha ők nem lettek volna, akkor én sem lehetem volna, és nagyon szépen köszönöm a edzőnknek is, Díjosi Albertnek, és mindenkinek, aki segített, és amúgy nagyon tetszett a év, szóval nagyon sok jó dolog volt. A szlovák bajnokságon, kifejezetten a Ruzsomberok elleni meccs. Szerintem életem legjobb meccsét játszottam, és hát nagyon az elég nehéz volt, mert csak 2 ponttal nyertünk, de életem legjobb meccs, ahol szerintem mindegyikünknek, szóval igen, ott voltak a legnehezebb meccsek. Szóval idén újból aranyat szeretnénk nyerni szlovák bajnokságon, és szeretnénk szintúgy veretlenek maradni egész évbe, és úgy megnyerni a bajnokságot. Hát szeretnék válogatott maradni és lenni, és szeretném aztán professzionálisan is végezni a kosárlabdát. Nehéz volt, nagyon nehéz volt, hosszú volt a év, több problémával is küzdöttem, főleg egészségügyikkel, de amúgy nem mondhatom, hogy nagyon rossz volt, mert voltak szép eredményeim is, jók eredmények is, és nagyon sok verseny jól összejött. Az volt a lényeg, hogy a világversenyeken menjek minél jobban, aztán a többi az csak bónusz volt. A legjobb formámat kellett hozni a romániai Európa-bajnokságon és portugáliai világbajnokságon. Azon kívül még voltam 2 nemzetközi versenyen, a Racicen olimpia reménységeken, és ugyanúgy Pozsonyban szoktunk szervezni medzinárodná regatát, azon is versenyeztem. A cél minél jobban végezni, és jobb eredményeket elérni, mint idén. És jobbulni, ez igazából egyetlen cél. Felkészülés egyenlőre úgy érzem, hogy megy, hál' Isten a egészségügyi problémák megoldódtak, és tudok készülni 100%-ban a következő szezonra. Nech sú tieto úspechy inšpiráciou do ďalšej sezóny, v ktorej naši športovci určite posunú hranice svojich možností ešte ďalej. Už teraz sa tešíme na ich skvelé víťazstvá a ďalšie nezabudnutelné momenty, ktoré budú aj naďalej šíriť dobré meno nášho mesta.